Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru eba pau Imphal West Imphal East Thobal amasung Bishnupur Zilla sindanga si karfi komthopa leite Manipuri hoji tholiba irang asi laksinaba Central Paramilitary Force Company mari ngarang nimidang Imphal da thungkre Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi Chennai University gi chama humpu mga suwa convocation ceremony da saruk yagani amasung Pradhan Mantri na ngasi leba asigi railway station changwa sutna nipanda nongna samjin bagi thabak Honor ki dama housing yaki mamang da video conferencing ko thang da jatra hunkre Imphal West Imphal East Thobal amasung Bishnupur Zilla sindanga si curfew komthokpa leite Bishnupur Jilla gi Kwakta Ward number 8 da miyoi ahum kuki militeni chingnaba sin hat ke bagi thogdopu yaning da phongdoktuna miyamna lambi da thoroktuna makhal mkha kya ge khongjang changsalakpadagi sarkar na pamdaba thogdo sing thorokpa yai haina chingnabadagi Tampaki Jilla mari da matang kaktaba curfew thamjin khibani adumapu Kakching amasung Churachandpur Jilla sing da dinga se ayuk pum manga dagi numidang wairam pum manga fawba curfew komthokle amarom da Churachandpur amasung Bishnupur ga taina ba khul sing da kuki militeni chingnaba sing na hojisu maramrak da nomai kaflak Leptri hozimaki oin aso open gi pawdi phangdri Manipur hoji tholiba irang asi laksinaba Central Paramilitary Force Company mari ngarang nimidang Imphal da thungkre police ki pawn high company mari adugi manungda CRPF ki ahum amasung SSB gi ama yauri hairi Makata na Central Paramilitary Force Company taru amagasu laglaba yai hairi amaromda ngangphai sahar more da irang laksinaba thajin kiba henba state security forcing more yokshin bangamdana hojisu Tenopal da leiba Assam Rifles ki camp ta leiri IRB amasung Manipur Rifles ki personal humpuma pan na saba convoy adu kukinupi sina lambida thachin badagi hokibi irai numidagi more da changbangamdana leirakhibani Tang Tusuba Manipur Vidhan Sabha ge Marishaba Mifam Tha Asi Kunmatoi da Pangthoklagani Congress yauna Birodi Dolsing amasung Civil Society Organization kayana Manipur ge hojik oriba wathok asigi matang da khananaba Rajya Vidhan Sabha ge Mifam kongnonaba dabi tokna lakpani Tripura ge Sopahi Jala Zilla da Ngamkhai ge taina ba khungang sinda dengi lena khangungtuna paksana sandorapodegi Rajya gi haksel bibang na sesna lena ba hairi Preventive Medicine gi Director Dr. Supriya Malik na hai hauju pawada dengi na naba miyoi chama marfugani thoi layang nabagi damak hospital sing da pukhalakhi Sarkar na lena asi laksina bakan honari maram aduna miyam na mipai bidana basu Dr. Supriya na appeal tori mang hai akhang heigi kambu amana khungung aduda chatuna yingsilure maduda yumsing aduda lena asibun na haliba and diskang makhal asi leiba thenaki hairi Meghalaya ke Mukhyamantri Corner ke Sangman Hari ma ke sarkar na training people lowerba nursing leba asigi mafum kaya thabak phanganna ba honnaba da angamba thakta mating pangkani wafum asingarang Silong da pangthokiba overseas nursing job fair da Mukhyamantri na phungdokhibani job fair ase Meghalaya sarkar ga Navis SR Private Limited ga kusumnaraga senbani Mahirush na tonga balam sing research to pod he na kumang choksun bagi pandam da Northeastern Hill University ni hu amasung Indian Institute of Technology Guwahati ga yanachi ama sahi tongna khrei yanachi adu da nanotechnology nelo electronic semiconductor device na chingbasing lam kya da research to boda chawna mateng panghalagani hari balam sing asta research to boda mahiru amasung ojasina amagi wakolon sing pithopasin to boda hena khudong chahalagani tabiri papawasi Akasvani Imphal legini Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi Chennai University ge chama humpu mga suba convocation ceremony da saruk yagani tungda Tamil Nadu ge Rajyapal RN Rabina Sindhuna Rasvan da pangthopa tharum amada Srimati Murmu saruk yagani tharum atu da lamdamdu gi sothana leriba travel miyanga unaduna wari shanagani ngasi nimidang Rasvan da pangthopa tharum amada Mahakavi Subramaniam Bharatiya gi saktam maikhum hangdokani Rasvan gi Darbar Hall ase Mahakavi asegi maming lawduna Bharatiya Hall haina nongna ming tholagani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi leba asigi railway station sanga sunu nipan nauna samjin bagi thabak hawnabagi dama video conferencing ki kuthanda housing yaki mamangda jatra hunkre station sing adu Amrit Varis scheme gi makhada lupa koti lising kunmari chamri humbudra changna pakhat kadabani thaurang asi leba asigi rajya amasung union territory kuntreta pakhat kani Masig manungda Uttar Pradesh amasung Rajasthan ki yang manga Bihar gi nifum mapal Maharashtra gi nifugam mari Nongchu Bengal gi kuntra ga teret Madhya Pradesh gi kuntra mari Assam gi kuntra nitho amasung Odisha gi kuntra manga yauri nongno sengo kader railway station sing asina passengers sing da makhal mka kya gi khudong chaba kya phangan bangam halagani
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हयेंग दिल्ली के प्रगति मैदान में लेबा भारत मंडपन पांगथोकदबा मापन सुब जाति की हैंडलूम निमित पालन थरुम सरुक यागनी थरुम अदुदा प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने पुथोकपा ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं स्लीव कोर्स हौदोकनी थरुम अदुदा हैंडलूम अमसुंग खादी की फी साबा आर्टिशन अमसुंग टेक्सटाइल अमसुंग एमएसएमई की सेक्टर की पुण्य मियोय लिसिंग अहुम हेना सरुक यागनी सरकार ने नेशनल हैंडलूम डे की थरुम असी इंग्लिश अंगनी तेरा मंगागी अगस्त तेरेता अहानबा ओइना पांगथोकिबनी नेशनल हैंडलूम डे असी इंग्लिश मोचमापन सुबना मापन की अगस्त तेरेता हौदोकिबा स्वादिशी मूवमेंट का मरी लेनेना अमदी महौसादी के लेजरबा उद्योग सिंह अमसुंग फिसाबिसिंग पुनिंग थोकपा ओइना पांगथोकपनी लेबास की खुंगंग लाख तरुक लिसिंग निफुदा भारत नेट फंगहनबगीदमकता सरकार ने लुपा कोटी लाख अमा लिसिंग कुंट्रा मापन चंगा हुंबुद्रा मापन काइथोकले कम्युनिकेशंस मंत्रालय हाई भारत नेट की मखादा चथरप प्रोजेक्ट असी लागलिबा चे अनी की मनुंगदा पांदम फंगबा ngamhalagani मंत्रालय सिन हाई था निपान की मनुंगदा लेबा असी की ग्राम पंचायत लिसिंग हुंपुदा पाइखतखिबा पायलट प्रोजेक्ट अदु माय पापदगी प्रोजेक्ट असी मखा चथरपनी हाइबा मतमसदा भारत नेट ना खुंगंग लाख अमा लिसिंग मरफुद्रा मरीदा कॉन्शन बंगामखी हौजिक फावदा भारत नेट की कनेक्शन युमथोंग लाख मंगा लिसिंग हुंबुतरेता फंगन बंगामले मंत्रालय सिन मखातान हाई नौना पाइखलिबा थौरंग असिना थबक लाख अनि लिसिंग यांखै पीबा ngamhalagani BSNL याउना सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग सिना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के मखादा भारत नेट असी मालिंगी ओइना खुंगंगी लमदा ब्रॉडबैंड कनेक्शन पीबा ngamba ख्वाइदगी चौबा थौरंग अमा ओइरी केंद्र के कॉर्पोरेशन मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस के डिजिटल पोर्टल ngasi पुनियदा हौदोकनी कॉर्पोरेशन मंत्रालय हाई सेंट्रल रजिस्टर के ऑफिस असी कंप्यूटराइज तौबना मपुंग फाना चे सिनदबा करबा तौबदा लाइथोहनबा डिजिटल कम्युनिकेशन अमसुंग थबक खुदिंगमक मनुंग मपान फाउन उहनबा ngamhalagani पाउसिन मखातान हाई पोर्टल असिना इलेक्ट्रॉनिक्स के खुथांगदा एप्लीकेशन अमसुंग अते सर्विसिंग मतम चांगा फंगनबा ngamhalagani हौजि फाउदा लेबासदा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिसिंगमा चौंगा यांखै मंगा हेना रजिस्टर तौख्रे भारत की चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ngarang thagi orbita mai pakna thajin bangam khre spacecraft asi ngasi nimidang pung 13 aduaida mathangi orbita amuk pusingani spacecraft asi tha asigi kulhundaida thagi kha thangba pol gi manakta thunglaraba yai India Med Department hairi lakleba numit mari mangani asida Manipur Nagaland Meghalaya amasung Arunachal Pradesh da akanba nong churaba yai Uttarakhand awang thangba Uttar Pradesh Bihar West Bengal mapum khara amasung Sikkim da lakleba numit kharani asida akanbai dagi yamna kanban nong churaba yai hairi Himachal Pradesh ngasi yellow alert lokthokre Bangladesh की मुंसीगर जिला की पटमा तुरेल हि लक्षण बगी थौदोक्ता मियोय निपान सिरे मरी नथिबा खंगदना लेरी हाइरे चाइना के सेंगुदा होजि चथरेबा फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स दिसिंग अनि कुलुमदा भारत न पुन्ना तकमान कुंतरु लोदुना मरी शिबा मफमदा लेरी मसिग मनुंगदा सनागी तकमान 13 यावरी हौजि पांगथोलिबा गेम्स असि 13 शिबा एडिशनी गेम्स असि चेई अनि इनि लेरगा पांगथोपनी ममांग थागी कुंगनि पांडगे चथरखिबा गेम्स असि था असि नि पांदा लोशिंगनी भारत अमसुंग वेस्ट इंडीज की मरक्ता सानागदबा मैच मंगागी जी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की मैच के अनिसुबा मैच ngasi गुइनागी प्रोविडेंस स्टेडियम दा सानारगनी मैच असि भारत की मतम नुमिदांग पुंग निपान दा सानागनी ट्रिनाडो एंड टोबागो होकिबा सगोस नुमिता सानाकिबा अहानबा मैच सा वेस्ट इंडीज ना भारत पुरन मरी दा माइथिबा पीकी सीरीज असिगी मरी शुबा मैच था असिगी निपान दा प्रोविडेंस स्टेडियम दा सानागनी सिनी द पांगथोप ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच ता भारत के सानारो एसएस प्रणोयना प्रियांशु रजावत पुपांजल कुमाथोय तेरानिपान कुमाथोय तेरानिथिदा माइथिबा पिडुना फाइनल चंख्रे प्रणोयना ngasi चाइना के सानारोय येंग हुयांगा फाइनल सानागनी हौजिक अरोयबदा मरोयबा पाव अमु हन्ना Imphal West, Imphal East, Thobal amasung Bisnupur zila singda ngasi curfew komthokpa leite Manipur hoji tholiba irang asi laksinaba Central Paramilitary Force Company mari ngarang numidang Imphal da thungkhre Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi China University ki chamunga suba convocation ceremony da sarup yagani amasung Pradhan Mantri ngasi leba asigi railway station changa supna nipanda nongna semjinbagi thaba hongnabagi dama hoji ngaki mamangda video conferencing kuthangda jatra honkhre Paul Rizari